Dinanggay ti Agsapa. Yes na yung bagang bigat tayo aming mga karonda ng nangruna kadigitay agdamangag dengdenging ita. Philippine Standard Time alas 7:55 iti bigat iti aldaw ti Martes. August 25, 2020 da kami ti papagayam yu Glorina Flor Bayudan ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti Agsapa manen kablaawan da kayo sa Dino Manapaset ti Ilocos Norte. Yes, partner. August 25, 2020. Alumanen, di kasi pagsasalitaan nga tubig ko itata nga aldaw ng nanguna kaligite announcement ni po di provincial capital. Iti power instruction ken di announcement ni po di sa qualifying office ayan ito yung pamilyan na Pilipinas Yes, partner. Kan partner, intudo na mo tatayan. Rabii, iti rabii partner. Pati dito ni partner. Pati siakmat partner. Hello. Hello. Mayat kanya kon. Mayat, sir? Mayat. Okay, mayat ka nun. Aya? Okay. Tuloy tayo na po. Tiyente panagdidinanggay tatang oras. Aya, thank you, Ma'am Dr. Mariluhan ni Veras Tamayo. TV Cospart. Okay. Hello, ma'am. Aya? Hello, ma'am. Pag panagbuhay-buhay kada kami tatang Agsapa. Of course, sir, magikan na tati mic ko. Akong comment at Facebook. Ay, mayatin. Oh, alright. Thank you, ma'am. Mayatin, sir. Mayatin. And of course, Sir Ronald Domingo. Okay, and of course, Sir Ronald Domingo, adapela dito yung opisina. Ayan, madamati report namin. Ayan. And dito pataanan, nagagayang pinakausa. Dito report ni Sir Ronald Domingo, PNP Station Manager tayo. Ito no, malaksama. Kasabayan, gagayang pinakausa. Dito yung pinakausan. Di mga sadwa tayo itatangag sama. Ayan, ito yung technical side. Ayan. Ni Sir
Marca Tulyaw. Ayan, si technical science, yung makikita namin, siguran tayo, tinakanaano, kaya at 1 month, 2 months. Nga di nagpanagawi, DJ. Ayan da ko ng partner. Punta ni Sir Alvin Yadaw, ken saan na makatakasoy, kabuhay ni COVID-19. Ala barbaring dandani nga sumublat ni Sir Alvin Yadaw nga ag-duty met dito yan. Kumusta kan Sir Alvin Yadaw? Gusto ako ng partner, ayan. And anyway, basta pa yan, tikat ka doon dito yung studio tatag, kagayang ganda sa tinayad nga makikita siguro tayo ni Sir Jimmy Castillo Pailaeng, ayan. Ken, idadawalwan tayo ito yung station, station manager tayo, ni Sir Rodrigo Roda Sadjan, ayan. Okay, thank you Sir Mark. Ayan. Ayan, ito yung may Rosen partner. Ayan. Ano tayo pag Dinanggay na partner game sa bait data, ito man na ang medity power interaction partner. Yes, partner para into no... Yan, ang nga power interaction data 25. 26 DJ puri mo ya partner. Yes, partner, 26. May iba sa medity power interaction. Itimet power interruption para into no bigat gagayam ken kakabsat Wednesday. August 26, Wednesday, 2027, 30 a.m. to 6 o'clock p.m., 10 hours and 30 minutes gagayem ken kakabsat. Digiti areas nga apektado na. Iti iliti Badok, whole area except Barangay Kamangga. Iti met iliti Pinili, whole area except Barangay Liliputen, Lumbaan, Bikbikaken, Sakritan. Itimet iliti Curimaw, whole area except Barangay Anggapang Norte and Langayan. Itimet iliti Paway, Barangay Monte, Santa Rita except Sitio Madanay, Sitio Agpuldag, ken Sitio Aros of Barangay San Pedro, ken sumagmamano aparte ti Barangay Paratong. Cause of interruption, relocation of poles affected by the DPWH road widening project. Numeting kaso nga iti concerns yung gagayem ken kakabsat, kontaken line ti 24 hours hotline da. Iti Met Globe 0917-800-4632. Ken iti Met Smart 0920-959-4632. Ken iti Met Landline 600-4632. Deta gagayem ken kakabsat income tuman nga idublen nga ipakamo deto intun madamdaman sakpeng aglipas deto nga programa mi. Okay, saan nga liplipatan di iti agpundo, ti iti nasken nga dapat nga maipundo nang runa iti temporaryo nga panagpukaw iti power supply gagayem ken kakabsat. Ben, gagayem ken kakabsat nang nagruna ka deto nga paket panagtutudo partner nga kasapay masapul ka lang iti dalong nga pagbigo sa mabalin nga madimit mabalin nga pagbigo sa iti tudo nga ron. Okay, good morning, Jeff. Ating pumunta sa may pumunta sa paslawan. Safe, God bless. Okay, mati talaga ito yung may kugagayin ken kapsat. Agsundi kami man, itis magmamulong minutos na pauros na basigito eh. Alang arod gagayem ken kakabsat, adalaeng iti iplastar mi kadet yung mic mikit madimhet kano mangeg deto yung boses deto yung partner ko. Alang arod gagayem ken kakabsat. We will be right back.
going under, and this time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. Do you love the rain? Does it make you dance when you're drunk with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Let's spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours
spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweet heart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Yeah. And I'm gonna love you. I'm gonna love you. Oh yeah. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Say it. Oh yeah. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? And if I lost everything, in my heart it means nothing. 'Cause I have you, girl, I have you. To get right down on bended knee, nothing else would ever be better, better. The day when I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Got me singing, got me singing. Won't you marry me, baby? 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do.
nagsubli ti Dinanggay ti Agsapa. Awan sa pilang ti anak. Awan sa pilang ti awan naman kumar. Okay, ti panagsubli ti Dinanggay ti Agsapa, okay? Adaling ti sagkabasit nga inornos mi, gagayem ken kakabsat, aya? Okay, tuloy ti tintay pa nagdidinanggay tatanga oras, aya? Kabayatan na deta gagayem ken kakabsat, okay na ading ko, kuna ni ma'am, aya? Kuna ni ma'am Lisa, aya? Hello ma'am Lisa, kumusta po? Thank you for kadito yung panagdingding you can panang subsuportayo kadito yung programa mi ti bigat aya kadito partner ko ken Lorena iti Dinanggay ti Agsapa aya kablaawan da kayo ti naimbag nga bigat okay gayem ken kabsat manipod met iti LTO aya bukas na ang online appointment system ng Drivers Education Center wenno DEC ng LTO Region 1 ang DEC ay nagbibigay ng theoretical driving course sa mga kukuha ng student permit ng libre. Aya, para makakuha ng schedule pumunta lang sa kanilang site, aya LTO Region 1, aya. At irehistro ang inyong personal information at pumili ng linggong papasukan. Pagkatapos nito, makakatanggap ng confirmation email na siyang ipepresenta sa DEC sa itinakdang araw ng pagpasok. Simula sa August 31, hindi natatanggap ang DEC ng aplikanteng walang online appointment. Ulitek, simula sa Agosto 31, Monday. That's Monday, partner. Yes, partner. Hindi natatanggap ang DEC ng aplikanteng walang online appointment. Okay? Papasok ang aplikante sa DEC ng Lunes, Miyerkules at Biyernes para makompleto ang 15 na theoretical driving course. Ayan, dito gagayim ken kapsat manipod sa Jai LTO Region 1. Ayan. Ken kasamiten partner no nadamag mo. Ayan. Yes, partner. Nadamag kulay di rabi deti partner iti deti panagbomba sa J Holosulu. Ayan, that led the death and injury of a number of individuals including soldiers partner. Iti mesan sa nga nangikuanda ket motor tinangi pananda. Ayan, no jak agdiro motor tinangi. Ado talaga ti mapaspasamak dito pagilya na Pilipinas and partner. Sa nga lubungan pa yen. Ibasak man lang dito inbaga ni Secretary Martin Andanar. Ayan. We strongly denounce the twin blast that transpired in Hulusulu today that led to the death and injury of number of individuals including our soldiers. Grave acts against humanity such as this have no place in our society, especially as we continue to respond to the COVID-19 pandemic. As an investigation is being conducted on the matter, the government ensures that the perpetrators of such horrible crimes will be held accountable and prosecuted by our laws. Kunan na partner. Secretary Martin Andanar, Presidential Communication Operations Office. Nagkaroon DJ na buyak kami ni Dirabi partner in kabilda sa Jay motor partner. Ayan, in kabilda sa Jay motor dito may isang twin blast nga bomba kung natamalangan yung partner. Kaya si Maroon no partner nga bomba nga pinaputok na after 1 hour. After 1 hour DJ panagputok pimutok di muna nga bomba and then after 1 hour pimutok di si Maroon no tinagputokan di mesa ket DJ Sangu bueno nearby J police station.
Aya gagayem ken kapsat. So let ay kararagan tayo apo kadigiti na injury ken nat natayeng soldiers tayo sa J hulu-sulu. Aya gagayem ken kakapsat. Alright, team at update the Department of Health Philippines. Department of Health COVID-19 case bulletin number 163 as of 4 p.m. yesterday, August 24, 2020. The Department of Health reports a total number of COVID-19 cases at 194,252. A total of 4,686 confirmed cases are reported on the total test done by 95 out of 109 current operational labs. Department of Health likewise announces 729 recoveries. This brings the total number of recoveries to 132,042. Data gagayem ken kakabsat iti update manipud pa laing Department of Health COVID-19 case bulletin. Iti kabuuan na bilang ti COVID-19 dito pagilian a Pilipinas kanay mga ibagbaga ipampamalagip kanya yung gagayem ken kakabsat saan lang ada kami no dikit ibagbagi mimit nga kanayon tayo nga agitugutehan sanitizer, regular hand washing ken agusar iti face mask saan ting idoble-doble gagayem ken kakabsat naman in kaso nga surgical mask yung susaran tayo once a day lang. Ibal lang tayo gagayem ken kakabsat kartibon partner. Tapno kasi dito nakita kami. Kasta pa yan partner masapul nga syempre namaymayat kunada nga rod ayan nasaysayaat nga agbuggo na damanit pagbugguhan iti sangwanan iti munisipyo da no dada sentro iti Batak partner di ba dati pagbugguhan nga talaga nga pagbugguhan da. Okay, gagayem ken kabsat. Okay, have you came across unverified information or false news shared in social media? Dito yung partner, i-share ko man lang detoy. Gapo ka detoy fake news nga mamamwan tayo. Ayan, agado iti fake news nga intay madamdamag nang nangro na ito'y panag-spread ti COVID-19. Digiti ibagbagata pa digiti kaya na duma-duma pa nga damag ko ng partner. Ibagbagata pa digiti nagan digiti nag-positive which is samot nga iso talagat naganda. Ken daduma pa ayan. Siguro ka nagnaganda lang iso nga naganda sa mga kapel ilido aya. Okay. You may report them to the authorized by calling the following numbers. Okay, digiti fake news aya digiti fake news digiti yung gagayem ken kapsat aya digiti ma-fake news ti social media and of course digiti chismosa aya mabalin yung i-report ida aya to the authorized by the calling the following numbers aya iti Ilocos Norte COVID-19 Center iti numero da smart aya isurat yun gagayem ken kapsat 0950 060 0350 aya TNT Globe da 0917-303-2415 aya. Okay, iti firm na number 9115 iti met Ilocos Norte Police Provincial Office aya smart docket 0939-320-7455 ti Globe 0966 358-3852 an important reminders dito on spreading fake and unverified information, spreading or false information, unverified reports and other forms of disinformation that may affect the overall unified response to the COVID-19 pandemic shall be penalized with a fine of makapadanag partner 5,000. Oh my God. Iso nga deti ka na yung ipakpakam mo kanya yung gagayem ken kakabsat no ada maawat yung damag. I-refer yo ka di authorized pa laeng nga source na. Tanong sa dino no ada deti maalala tay nga damag ket maisawang tay di tabangir ag-spread di jayon. Isundot may isang patpat yun dan. Diyos ko. And also partner be prosecuted under related national laws and penal statutes. Ay partner talaga nga
deng genda dito ustumat nga dito natayo. nga penalty partner 5,000 kunggunada digiti sumagmamano gagayem ken kakabsat. Dang nang ron na digiti chismosa ako na. Digiti padang chismosa ko ng partner. Iraman Iso nga, talaga magbagitan wen, partner baka ibagada nga tila daman sa usawon tagtuyan. At isa nga fake news di sarsaritaan ta partner no dadag sarsarita chat and so on aya. Kasapayan partner aya digiti Ngam kadeta partner awan pa iti natiliwan aya. Awang pay partner Awang nga pay. hopefully kadit imbasa ta partner nga ti find lang ket 5,000 ket agsardeng damit nga tan nga agi-post ti social media and of course chismis nga fake news gagayem ken Pagnanayon kabsat. to mga chismisen nga awan ti pa papanan nga saritan ko na gagayem ken kakabsat. Ay Talaga apo. Digiti karigatan launay nga obobraen ti Filipino. Diyan mo man no aping amin nga chismoso. Basta no an chismoso. Kat bigbigat ang pelang dala-dala di kapedan. Nakalakdagal pa ti Magda sa at darol apong di sigurado. bubukdan ko na Wan. in chismisan ko. One. Amom ka partner ka nakaigam da pa ti pandesal nakimda plato mapanda makikaruba. Ay anang tat naimas nga maluto ita partner. Ay. Ita pa nagtutudo. Kasi Di man- naimas ti sopas Sir Ronald Domingo. Sir Sopas ka no na imas tatabak Ite agluto. sopas. Balatong ka no Ay, well pa nagtutudo pa. pa nagtutudo Itikal man pala. partner. Sa sagpawan dati chicharon ko Wen. Itikal man partner nagluto nak iti pansit di ba? Chatang ka. Ngem naalak di ustong timplanan na ibus na partner. Iti kamali man na partner nagluto nak iti lumpia. Nagluto kami iti lumpia partner. Pinichor mo dizay. Itantan karabyan na detimet kadkadwami kadkadwami detimet nga cousin ko nagluto met iti dinakdakan. Syempre nagimasin partner. When imagine dinakdakan ti si the and me. Idilo kata mi kalder tamang kamin sisig mo tinapanannan. Ti dinakdakan nagbaling nga sisigan partner. Aya ngem still na imas. Aya nagimas ti pan nakuluto na. Basta no pinagtutudo partner kat Nikki sopas. Digiti napupudot ko nam. Ape nga takadit nga Filipino some other digiti countries kat nalamis ko ti pela kanang dapat Ramen nalami da, ismet. kasdan. Ayan no napudot met. Ngem tayo met talaga ket when ramen partner na imas pa ti ramen. Digizay digiti ag birthday pa itata. Baka naman di ba gayab da. And of course sa provincial capital Meten partner. The provincial government implements the entrance and exit protocols for the employees and visitors in the provincial capital. Anyone who enters the capital hall must wear face mask, step on the footbath, practice physical distancing while waiting for their turn. Disinfect hands through the contactless alcohol dispenser, have their temperature check, and present an identification card at the entrance desk. Dapat pagbugwan di sa mo Okay? Data partner, Manipud met parlaing di Comelec gagayem ken kakabsat voter registration will resume on September 1. Comelec will resume of voter registration on September 1, 2020 nationwide, except in areas under ECQ or MECQ registration form from Tuesdays to Saturdays, including holidays, 8 a.m. to 3 o'clock p.m. at the office of the election officer. No face mask and shield, no registration. Express lane for PWD, senior citizen, pregnant women. Digiti agpare-activate gagayem ken ngabsat nga naliputan iti panawen iti panagrehistro ti barangay election kakasday ngamin partner. Dapat diti case nga na amok partner nga talo nga election nga naliputan naun. Ti panagbutos nan iso nga nagpare-activate last year. August siguro idi mga banda kadigijay. Adati nakaranaan mi ken ni Papak idi partner. 3 elections on partner nga naliputan iti panagrehistron gagayem ken kakabsat apay saan kano nga nakadamag isuna. Timat ko na saan nga tanga impaka mo di barangay officials kakas di partner di ba adang aming kas di ngamin the partner siguro met mapapakaman natangkil lang talaga iti ulo baka intong tungkwada nakatan-amot intong tungkwada di ngamin partner tungkwada mo talaga mo aya
Ken gagayem ken kakabsat itimet public safety advisor in compliance with the national government's directive. Please be reminded of the following: wearing of full face shield and face mask is required. Numapan kay G. Robinsons gagayem ken kakabsat ken adu pwede giti na duma nga offices aya partner nga required gagayem ken kakabsat sa andang pastrek no awan ti face shield mo. Okay. Alam no deta face mask gagayem ken kakabsat very typical detan since nag-start dito yung COVID-19 dito yung probinsya ken dito yung buong kabuuan na Pilipinas nag-start and iso nga face mask is a mask When can as the well face as shield the face shield. when as long as the face shield pa partner kita talaga gamit nga extra pang protection de talaga ya. Sabay ka deta partner ituloy teta nga pa nag dinanggay ta ito yung about face mask and face shield dadun pa tiba ka deta intay mampelang padaanan pa dito yung mesa nga report aya. Manipot ti kadwa tayo ti arwar aya ni Sir Ronald Domingo. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, Sir Ronald, please go ahead. Yes, good morning, Jeff Glo. Naragsagan nga nang ipakamo ni Police Captain Junicio Valdilio III, ti PNP ti Bacara Ilocos Norte, Kalpasan, nga rimwaren ti resulta. Ito'y panagdalan ti swab test. Nagiti sumagpamanong kameng ti PNP ti Bacara Ilocos Norte. May palagip no apay nga aday ti miyembro di kaming ti PNP Bacara na na-isolate itatay kalabes ken nagdalan iti swab test sipod may sa kadagiti kaming ti PNP ket datoy asawa na ket adda nga nakakitaan iti COVID-19 nga daytoy ket taga sabaling probinsya. Una ti hepe nga daytoy isang katan, wala dito na isang kat nga swab test. Kaya ito'y sumagpamano akaming si PNP, ket napintas na damag kunana, sipod nag-negatibo iti resulta, ken nakapag-sublidameten, iti panag-trabaho da. May palagipay ko na ti hepe, kaya ito'y ayanda, wala dito pag-checkpoint anda, ket na-iusot pa iti adda nga pa naka-disinfect tapos kasakit mapasigurado nga awan iti kimapet nga virus kada ito'y naka-idistinwan dagito'y nga kamkating ti PNP nag-sublidameten ko na ti hepe iti inda pa nag-regular nga pa nag-duty tapos kasakit anungenda iti trabaho da sa mga patagiden iti urnos linakental na iti iliti Bacara. Damag manibuli ti PNP Bacara para ti RPN Diesel Radyo Ronda Batak, Radyo Ronda Patrol, Ronald Domingo reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Alright, thank you kadetang impadamag mo Sir Ronald Domingo. Okay. Adaman la iti iba sa ta partner manipod kadigito kaditi ka baro aya ipalpalawag talaeng tadakan ada iti nagdamag kanyak iti kalman dito face mask baken karaman pa iti face shield iti multa aya pinakonfirmaran ta dito ken ni Sir Ronald Tatayan aya. Governor Macho Marcos Manotok issues Executive Order number 87-20 entitled An Order Providing for Comprehensive Guidelines for Preventing, Mitigating, and Remedial Measures Against COVID-19 for Ilocos Norte under stricter Modified General Community Quarantine. Aya. Karaman na dito kasla kung may iti health standards. Aya. While minimum health standards are required, maximum health standards are encouraged. Kuna na pa dito okay? When outside one's residence, one shall maintain a minimum distance of 2 meters or roughly 6 feet from one another. Aya, idiket 1 meter. Kuna na pa tatanggat 2 meters. Aya. Can the use of face mask is mandatory. Dito yan, gagayem ken gabsat. Aya, tisap sa pulok tatay. Aya, tada nagdamag kanyang tikalman, no karaman pa dito face shield. Gapot naguluan na kaliji nga damag na refer ko met laki ni Sir Ronald get isu na mismo iti nang confirma aya. The use of face mask is mandatory for all persons who leave their residence. The face mask must sufficiently cover one nose, one mouth, and must be worn at all times. Okay, dito yan. Everyone is strongly encouraged to use a face shield.
So meaning everyone amin tayo gagayem ken kabsat ket strongly encourage nga agusar iti face mask. Ngem no awan iti face mask ket mabalinen iti face shield. Ngem no pay kasta gagayem ken kabsat no sumrek tayo iti oneg ti Kapitolyo. Iti probably iti office kadagiti officina iti Kapitolyo ket masapol nga ag face mask plus face shield gagayem ken kabsat no sumrek tayo iti opisina iti Kapitolyo ket masapol nga gusar iti face mask ken face shield di nga rod napanan kan ni Sir Ronald di kalman ket masapol nga ag face shield da ken naka face mask pay no sumrek kay iti Kapitolyo o no hangkay sumrek iti opisina mabaling kay nga sumrek nga naka face mask latlangem no sumrek kay iti opisina ket naka face shield kastamet ten iti bangbangko digiti nangangato nga groceries like kuma digiti JTC kakasi kuma gagayem ken kapsat ket dito batakit sa anda pay unik ako iti face shield ngem masapol nga face shield gagayem ken kapsat iti Robinsons partner di ba timbasa ti partner ko tatay nga no sumrek man ti Robinsons masapol naka face mask plus naka face shield gagayem ken kapsat Ken adapay iti agkungkuna partner nga pasurutan tayo kung makano ti disposable gloves. Tapno niti kasta naka safety gear amin latan. Ken dito pa public transportation partner karama na ito One. nga It's a must partner for you to ya? wear face shield inside the jeepney or anaman pa nga PUV. Kuna na ito partner dito yung public transportation under section 5. Transportation is allowed to operate at a passenger load not exceeding half of the vehicle capacity in accordance with guidelines issued by the DOTR. The driver and the conductor are excluded in the load account provided that in all public transport a strictly 1 meter distance between passengers is observed and appropriate engineering controls are in place. The following are also a requirements. Kuna na drivers, conductors and passengers are required to wear face mask at all times, and terminals shall be observed appropriate sanitary measures during the period of operation, especially in open spaces and disinfecting surfaces such as but not limited to waiting areas, seats, counters, and the like. The mandatory use of face shield and mask by all persons in any public transportation shall be enforced starting August 15. Hindi pa lang August 15 nga nakuha ito partner, hindi Sabado, in a compliance with DOTR Memorandum Circular Number 2020-040. So, nga masapol nga naglugan ka ti public transportation talaga partner ket masapol face mask and then face shield. Deti bagbagami gagayem ket kap sa tapno na amuyo ta hangkay subsubli balbalay nang road dagiti adayot balbalay da sa highway. Partner nga pagluganan da iti dapat ngamin partner ka adala ta extrada nga face mask kada face shield. Iji babagda. Tapno niti kasta gagayem ken kakabsat awan iti makalipat nga mangusar ka digiti nasken nga usaren iti inaldaw-aldaw nang nangruna ka dito pangta ti COVID-19 dito pagilya na Pilipinas ken pakamumeten ka digiti ka probinsyaan tayo. Iti met section 6 na partner iti private transportation is allowed subject to the guidelines provided by DOTR including only 2 people per row in cars. Nukot se 1 to driver side then jilikod diba upat nukan partner nukot se kuma say okay hanga mabaling nga taluan jilikod kasi sometimes ket taluan to upatan tayo kagayem ken kabsat okay. Angkas or backriding in motorcycles is allowed for couples live-in, partners, family member, relatives, and the like provided that 2 persons are living together in one house as shown by any proof of identification stating therein their shared address. Okay? When de tagay pa-partner mayat pwede sayan. Ngayon, masapol nga kabalay musuna. Kasla ko makanya di pa partner mayat kada kayo di Jimmy Yoyo. Ken awanen di silang mass gathering section 8 ikwatang pelan tayo digiti man agmismisa partner digiti mapan makimismisa. All gathering for more than 10 people are highly encouraged. Discouraged kaya if unavoidable essential gatherings such as religious gatherings, wakes limited to 5 days, and funerals are allowed to at 50% seating or venue capacity in all instances.
The wearing of face masks and social distancing must be strictly observed. Okay? And then the border protocols. Okay, Dizay. Okay, gagayem ken kabsat. Alright, gagayem ken kakabsat, intay mga ordinggen, di iti sumagmamano nga pamalagip manipod technical studio. We will be right back. Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. I do the very best I know how, the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. There were rules imposed, hoping that you will honor, promulgated by government for your own good at para sa lahat. Unti-unting uusad Pakiusap sa inyo na sanayin natin yung buhay ngayon. Bago na talaga ang pamumuhay, ang diskarte, maglakad, paggalaw, social distancing. unti-unting liliwanag. Ang masabi ko sa inyo na good news, many countries has now perfected some vaccines. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. A message from PCOO, KBP, and this station. High Factor Iron Tech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na pogi when no sexy. Dinanto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iron Tech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa ito sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local can for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat nyo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, can memory card. Ag-repair, then aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iron Tech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor Iron Tech Digital Corporation. Bilang amang nag-aalala, sa salita pa lang niya, madalas parang pinapalo ka na. The only thing that can really prevent it is to stop COVID. And the answer is really up to you. Kung gusto mo makasakit, lumabas ka. Naiinis man sa mga pasaway na anak. You want me to say what I feel? I am sad. Para akong nawalaan ng hangin dito. Pero hindi nagkukulang sa malasakit. I do not think that I would like the idea of you being detained for just going out when it is prohibited. Lagi ang nagpapaalala. Stay healthy, avoid crowded places, observe the distance rule. Ang gusto lang naman niya ay mapabuti tayong mga anak niya. Huwag ninyo akong magalit-galit kayo sa akin. I am here to run government. I am not here to stay forever. At bilang ama ng sambayanang Pilipino, ito ang hiling niya. Maniwala lang kayo sa gobyerno. Hindi na lang para sa amin. Think of your fellow men. Magiging mas magaan ang laban natin sa COVID-19 kung susunod at magtutulungan po tayo. Isang mensahe mula sa PCOO, KBP at ng himpilang ito. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Eh paano ba yun? Siguro yung parang kape ko.
Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Ako ay tutula mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Dinanggay ti Agsapa. Karonda intayon manggigan iti duangag partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radio Ronda. Papagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan kaglawlaw. Iti oras ti alas 7:30, ingganat alas 9 ti bigat. Manikod Lunes, ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laeng RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdengegen. Dinanggay ti Agsapa. Alright, di pa nagsubli iti Dinanggay ti Agsapa. Sakbay nga aglipas dati programa mi gagayem ken kakabsat. Ibasak man laing tigiti power interruption notice para intunubigat August 26, 2020 Wednesday from 7:30 a.m. to 6 o'clock p.m. 10 hours and 30 minutes kagayem ken kakabsat. Digiti areas nga apektado na iti iliti Bado full area except Barangay Kamanga. Iti met iliti Pinili whole area except Barangay Liliputen, Lumbaan, Bikbika, ken Sakritan. Iti met iliti Kurimao whole area except Barangay Anggapang Norte, ken Langayan. Ken iti met iliti Paway, Barangay Monte Santa Rita except Sitio Madanay, Sitio Agpuldag, ken Sitio Aros of Barangay San Pedro, ken sumagmumano aparte ti Barangay Paratong gagayem ken kakabsat. Cause of interruption, relocation of poles affected by the DPWH road widening project. Ken umet in kaso nga da iti concerns yo gagayem ken kakabsat, iti met Globe da 0917-800-4632. Ken iti met Smart 0920-959-4632. Ken iti met landline 600-4632. Deta gagayem ken kapsat iti 24 hours nga hotline da deti INEC. No in kaso nga kaaberya gagayem ken kapsat kontaken laeng digiti inbagak nga numero. Okay, gagayem ken kapsat ipakamakam kumamit lang detoy aya. Manipod metlaeng iti ALS ay gaputa naglukaten iti klase iti kalman wenno orientation iti kalman part na nakakatkatawa pa iti comment iti ubing iti orientation iti MMSU aya permi nga LLekak idrabi isulat LLekak aya madama iti orientation adati syempre mabal nag-comment iti kasla Facebook live adati nibaga nga oong kayo dyan ada digiti ML pamor kung kuna na partner very ipasak to link na partner nga nakaipusan Kun adda pa iti nakbasak mo't partner ti saludsod deti may isang estudyante no deto nga online class tayo nurugi ti klase di ka di
Di ka di adapi flag ceremony nan kunana. Adapi pala. Adapi nga rin. Ay, pag time inan ko na. Adapi din nakakita. Ay, mapandakan, gumatlag di kantin. Ngam, adati mesa nga nakabasbas. Ada ka no pa'y guard ta online partner. Napanantigod ka no, baka makita na tayo ko na naman. Adapi mesa partner. Oo, nailaka diri kiti ubingin. Wan, mamisda. Haan, dito lang patunay nga mamisda nga sumrek ito uneg ti pagadalan. Gagayem ken gabsat. Ken, adati mesa nga nakabastos kunana, mamagsardeng ka mang pelang agsasao. What a kind of, di ba? Kapag pagsardeng magsasao, kit madamat orientation nyo. Diyos ko, dito Diyos ko, ubing gagayem talaga. ken kakabsat. Di Nga, amono kasanot sa Wen. issue met nga ubraan di kiti manursuro. Tatlo Bayat lang ka diti maorienta nga- kayo. Nga pandemya gagayem ken kakabsat nakigat met deti yung online class a partner halos nga instead nga isawang mo digi lessons mo agarami dak module Module, partner. tos ako ng No saan partner. agisenda via online through email gagayem ken kakabsat mo no send clip dito yung Facebook. Tostot ako ng partner. Digi partner akit ado ti ma-accommodate ng oras. Aduti na sayang oras may di teachers. No mano kuma loads da partner, mano kuma loads da ka DJ subjects da. O may sa ka diti may sa nga major, talo nga minor. O Dapat nabasak nga rot partner ko na. Ma'am, wait lang makaisbunak. Tuloy mo damdamat nun malpasak ang Facebook ko na pahay. Aya, iso nga. Well, anyway, mabali mo dalhin yung cellphone mo. Iji arta di na ka makita. Di gamin? Serious nga, pagsardingan ta teacher. Magsasao, okay? Kitkitan diba si DGG words tayo, apo, ubing, ayan, ngem digiti siguro, tila magusto kang comment ket digiti intay kantin, ma'am, attendance, tapos, dapat inaganan at bagbagina, kasla ko mano, ginagan ko latang person Narciso, from Cap SD, ko na lang namin Cap SD, present ko na lang kay Idzay, so nga, digiti makapamis ngamin, aya, ma'am, late na, yes, kabalik partner. sumrek ko na naman. Di tamot mababalaw ida partner no dete in kaso nga kasi mo ti comment da. Alright, gagayem ken kakabsat dinggen tay mga ro dete special announcement dete partner ko. Okay? Okay, partner. Iti as with alternative learning system, lifelong learning, di mo kadili nailepas iti elementarya wenno junior high school. Kaya't mo kadi amalpas iti elementarya wenno junior high school yo, ya. Agpalista iti ALS ket agadal libre programa iti ALS detoy basic literacy program wenno BLP kadigit agkalikagom nga makabasa ken makasurat accreditation and equivalency A&E mairanta para kadigit mayat makaturpos iti elementarya para agtawen 30 agpangato ken junior high school para agtawen 16 agpangato. Education and skills training agpasurong agbake agluto ken agwelding ken makaala iti NC2. Anya iti tugot nagpalista F138 wenno report card, birth certificate ken valid ID. Okay? Awisen ta kayo agpalista mapanlaing iti City of Batak Learning Center, Barangay number 1, S. Valdez, City of Batak. Tawagan lang dito yung numero ti ALS Mobile Teacher ni Ma'am Dayan Mary Bayudan. Iti numero na 0915-435-0763. Kinti may isa pa nga numero na 0961-331-7787. Agpalista kayon, gagayem ken kaabsat tapnon iti kasta ket makaadal tayo. Okay? Alright, gagayem ken kaabsat sakbeng aglipas dati programa mi intay mga ordinggen digiti maudi nga sunatang insagana mi tang bigat. We will be right back. Stick around. One strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed saying, ooh, 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 ooh. Got all this time on our hands. Might as well cancel our plans. Yeah. I could stay here for a lifetime. So lock the door.
get to know you better. Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I could spend it. Oh, oh, oh. Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans. I could stay here forever. So lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane. Baby, run your mouth. I still wouldn't trade being stuck with you, stuck with you, stuck with you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Whoa, baby, come take all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. Lock the door and throw out the key. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I'd rather do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. So go ahead and drive me insane, baby. Run your mouth. I still wouldn't change all this loving you, hating you, wanting you. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you. Stuck with you, stuck with you, stuck with you. Okay, ti panagsubli ti Dinanggay, ti Agsapa, okay? Awanan tayon ti dadupay nga oras ing kami pumakada na. Digiti kangurunan nga napanti nagsasarita ni tangal daw da kami ti makadkadway Lunes ingganat Biyernes iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat. Da kami ti papagayam your Glorina Flor Bayudan kiniti partner ko ani Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti Agsapa. manen kablaawan da kayo sa Dino Manapaset ti Ilocos Norte.